Rodikeda na Miss P Pharapara FM. Loko vela mthetshelesi ndiko batanganeza kha chimwe chipida cha mbeke mshumo ya Rodikeda nne nga dzina ndi Miss P ndi shirikari barote ubva zwino suka xitora awara ya vutahe hezwi zwoṱhe zwine nda khou zwi amba ndi tshi sa lushaka lwa vhavenḓa hezwo zwa tshizwo zwavhuḓi vhone vha ḓo zwi pfha musi ndi tshi vha vhudza uri ndi nyiwe Rodikeda naye kha ḓuvha ḽa ṋamusi ri live kha YouTube na kha Facebook vha ri wana kha Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe na ṋamusi mthetshelesi wa Phalaphala FM yeni washu ndi vhane vha ḓo ri ṱuṱuwedza uri na riṋe vho ri kone u zwi vhona zwori a huna na nyimele na nthihi ine ra nga ṱangana nayo vhutshiloni zwa ita uri sa swikelele miloro yashu kana muthu to bva vhufuli kana muthu to pfulutshela azwi ya ngei Tshakhuma kana mahayani ngafhi kana ngafhi a huna na nyimele na nthihi mthetshelesi wa Phalaphala FM hezwo zwoṱhe ri khou zwi vhona nga muyeni washu wa ḓuvha ḽa ṋamusi vhane vha vho Grace Ndwambi ndi mufarisa president mulwane wa nḓisedzo kha SASO Vho Ndwambi ndi khou ṱanganedza kha mbeke mishumo ya Rodikeda ndi khou livhuwa Miss P ndi khou livhuwa fhano ndi tshi khou mulumelisa na vhathetshelesi vhoṱhe vha Phalaphala FM vha zwi ḓivha uri ndi lini ri tshi khou vha ṱoḓa ri tshi rumela dzi email ri khou humbela Vho Ndwambi vha swike tshena ndi khou tou tshi funesa nga maanḓa ndi tsha uri kha zwoṱhe vha vho sumbedza uri ndi ḓo ḓa hu tou vha ri tshifhinga a tshi khou fhedzi ndi tshi tou wana tshifhinga fhedzi ndi khou ḓa na nṋe ndi khou takala nga maanḓa ndi khou vha fhano nga tshino tshifhinga ngauri ndi kale ndi khou ṱoḓa u swika kha ri ḓo thoma vhutshilo murahu hangei musi vha tshi khou aluwa vho alutshela vhufuli vha pfulutshela Tshakhuma kha vha ḓo nkhumisela vhutshilo haningei murahu vhutshilo hanga arali nda nga humela murahu ndo bebelwa vhufuli nda ḓo pfulutshela Tshakhuma he nda alutshela hone u khou vhona Tshakhuma ndi fhethu havhuḓi nga maanḓa sa ṅwana muṱuku ni khou aluwa hanefhaḽa ndi fhethu hune ha vha uri hu na mitshelo hu na zwimedzwa zwo fhambanaho namusi arali hu vho tshifhinga tsha nḓala yo vha i sa vhonali ngauri mini ro vha ri tshi khou vha ri na mitshelo ri na zwithu zwo u ḽa tshifhinga tshoṱhe ndo vha he nda kona u vhona uri muthu a tshi khou aluwa namusi ri tshi khou konḓisa hani u a kona uri a vhe determined a vhe committed a kone u swikelela zwine a khou ḓa zwone ndo alusiwa nga mme anga ene a vha uri u tou vha ḽizhaka nḓila arali ndi zwi amba nga u tou ralo ene muhaga wa muhaga unfortunately vho no ri sia fhano ḽifhasini mara vho vha muthu ene a vha uri nga tshifhinga tshiḽa tsha kale namusi vho vha vha songo funzea vho vha muthu we a nṱuṱuwedza nga maanḓa kha u shape vhutshilo hanga nga nṱhani ha uri mini ndi tshi khou vha vhona vha tshi khou rengisa mitshelo makete na nṋe nda vha muthu ene nda vha uri nga tshifhinga tsha musi zwikolo zwi tshi bva nda ya nda rengisa mitshelo makete zwa nthusa uri mini ri kone u vhona uri hu na zwiḽiwa ṱafulani ndi tshi aluwa ngo tou ralo havha hu no uri mini ndi tshi khou sedza uri na community ine ravha nayo vhadzulatsini vhene ravha navho ri vho vha ḓivha vhathu vha vhavenḓa vhathu vha vhavenḓa lushaka luṅwe na luṅwe lune vha tsini na iwe vhadzulatsini ndi mashaka awo ndi vhathu vha hawo so u farana ho huḽani zwa nthusa nga maanḓa uri zwi kone u fhaṱa nṋe kha u vha zwine nda vha zwone ṋamusi kha ndi ri zwiṅwe zwa zwithu zwe nda zwi wana kha mme yanga ndi zwa uri mini dzi values dzine dza vha uri dzi tou fana na u vha resilient namusi the situation yo itisa hani u konḓeleli na u dovha u shuma nga maanḓa hard work na u appreciate community ine ya vha uri u khou dzula nayo henefho zwi u thusa nga maanḓa ndi zwone zwine zwa vha uri zwi nthusa uri ndi kone u vha zwine nda vha zwone ṋamusi ngori hedzo dziṅwe dza hedzo dzi values ndi dzine nda vha uri ndi kha ḓi tshila ngadzo nga tshino tshifhinga ende zwa nthusa uri namusi ndi tshi aluwa hu tshi ḓo swika hune nda fhaṱa muḓi nda vha na vhana nṋe na khotsi ya vhananga ri kone u instilla hezwiḽani dzi value muṱani wa vho riṋe ndi ḓo mu ṱalutshedza tshiṅwe tshiṱori tshe nda vhuya kha vhutshilo hanga nda tshimbila tshone tsha uri ho swika he ndo thoma mushumo ndi kha ḓi vha venḓa ndi kha ḓi shuma bangani nda pfulutshela ndi tshi khou ya shuma ho vhona iṅwe subsidiary ya government no pfi Agricultural and Rural Development Corporation ndi tshi khou shuma hafho ha swika tshifhinga he nda wana opportunity Joburg sa muṱa ra dzula fhasi ra ri opportunity tshi a ri fhirana nga nṱhani uri nga muḓi kana nṋe ndi funa u ṱuwa nda vha nṋe ene nda vha uri ndo nangiwa uri ndi vule nḓila nda dzhia hetsho opportunity ra vhona heyo opportunity ya uri i vule nḓila kha uri muṱa woṱhe u ḓo kona u upliftea kha vhutshilo ho vha nga opportunity tshenetsho zwiṅwe zwine nda nga amba zwone ndi zwa uri mini zwiṅwe zwe nda zwi guda kha miyanga ndi zwa uri namusi vha songo funzea vho mbudza uri ṅwananga isani phanḓa na tshikolo ndi tshone tshithu tshoṱhe tshine tsha nga khatha vhusiwana tshi nga ita uri vhusiwana vhu fhele ende ndi tshi khou amba ṋamusi a thi khou ri ndo swikelela mara
hoba na u progress ko bapfa ba songo be ba tshuwa tshithu ri ḓo ri mini ngoho ndi ngoho ende ri yambe to ralo uri vhutshilo ho shanduka a vha tshiho kha vhusiwana zwa zwino zwo shanduka ende ndi zwone zwine nda funesa nga maanḓa matshudeni vha tshi zwipfa hezwo ngauri vhaṅwe vha ya dzula fhasi vha ri nṋe ha bini hayani vha khou tambula ri khou tambula thi navho matshelo vha soko nyama nga nṱhani ya nyimele ine ya vha hone zwino musi na musi ro dzula na vhone hafhanoni i tou vha ṱhuṱhuwedzo i sini kha vhaswa fhedzi na kha vhathu vhaṅwe vhane vha vhori ndi vhahulwane vha zwipfa uri nga ngoho zwa kuma nyimele ya kona u swika ya shanduka tshiṅwe tshithu tsha kona u ntakadzisa nga maanḓa ndi tsha uri a thi ri fhira ri tshi renga mitshelo fhaḽa Tshakhuma na musi ro dzula na mutshelo une wa vhori u khou bva kha mufumakadzi vhane vhori vha tshi khou rengisa mitshelo makete Tshakhuma zwine zwa vhori ri ya zwivhandela zwanḓa nga maanḓesesa kha ri ḓo lavhelesa mafhungo a tshikolo musi zwezwi vha tshi khou thoma tshikolo ndi zwone mukegulu vha khou vha ṱalutshedza uri tshikolo ndi ifa vhone zwezwi vha tshi kha ḓi vha muṱuku itshi tshikolo vha khou ḓi tshi funa kana a tshi ḓi tovha mafhungo anea uri ngori hu pfhi ndiye kha ndi sokoya u to amba ngoho ndi tshi tou thoma u dzhena tshikolo ndi kha ḓi vha muṱuku zwo vha zwi khou tshuwisa mara ho swika he nda tani nda vha na lufuno natsho nga maanḓa ndo thoma u dzhena tshikolo hanefhaḽa ho vha hu na tshikolo tshi no pfhi tsha primary tshi kha ḓi vha hone tshi no pfhi Mulangapuma and then nda ya kha primary khulwane i no pfhi Tshimbiluni tshiṅwe tshikolo nga vha tshi ḓivha tshi no pfhi Tshiemwemu ndi secondary ye nda dzhena khayo henefhaḽa and then after ndo no phasa secondary yanga nda ḓivhudza zwo uri ndi khou nyaga u ita medicine ndo obviously sa muthu muṅwe na muṅwe ndo apply dzi bazari dzo fhambanaho thiri ha vha uri unfortunately bazari ye nda vha ndi khou i wana yo vha i sa khou ofara medicine ndi khou humbula yo vha i tshi khou ofara uri vhathu vhane vha nga ya ita dzi commerce ndi khou humbula ndi tshi khou dzhena kha class yo tou thoma ya BCom ya accounting hu tshi khou ambiwa debit na credit it was zwo vha tshi tonga foreign kha nṋe tonga thi ḓivhi zwo uri ndi gai mara nda vha determined uri mini nga ri yo vhona heiḽani commitment ya uri ndi khou nyaga u ḓivhona ndi khou nyaga u ḓifunga nda ḓivhona zwo uri ndi khou nyaga u swikelela ndi sala ndi tshi phasa degree yanga dziṅwe dza dzi courses ndo vha ndi tshi khou dzi wana nga dzi distinction and then nda kona u wana degree yanga after that nda havha hu no uri ndi khou yo u shuma banngani at the same time nda vha hu no uri ndi khou thoma u vha na muṱa ndi na by the way ndo hango muvhudza zwo uri ndi na vhana vhavhili vho no ḓivha vhahulwane na zwiḓulu zwiraru zwi amba uri hezwi ndi afha tshifhinga tshiṅwe ndi tshi relaxa na nanga u tamba na vhaḓuhulu zwe zwa itea ndi zwo uri ndi tshi vha na muṱa nda ḓivhudza uri okay ndi khou pfha ndi sathu u tou swika hune nda khou ḓa hone ndi khou nyaga u ḓiwana ndi tshi khou nyaga u wana iṅwe academic MBA na musi arali ndo no vha na vhana nda ḓivhudza uri okay ndi ḓo i kona nda vha determined he nda ḓivhudza zwo uri okay ndi ḓo i guda nda i kona and na ngoho nda i graduator arali tshiṅwe tshine nda nga tshi amba ndi tsha uri arali hu si khotsi ya vhana we ane na vhone vha dzhenisa tshanḓa kha u vha thikho kha tou ndi thikho zwa zwithu either i nga kha ḓi vha dzi decision kha career wise yanga kana ya vha uri u thusa kha u alusa vhana zwo thusa nga maanḓa kha zwezwo kha musi ri tshi kha ḓi humela murahu nyana vho amba mafhungo a uri vha swika he vha ya university hu na tshifhinga tshe zwa zwi khou konḓa u sina masheleni o badela tshikoloni vho amba mafhungo a bazari a i sokou waniwa nga muthu muṅwe na muṅwe bazari ndi zwithu zwine zwa waniwa nga muthu ane a vha uri u vha a tshi khou vhala nga maanḓa na dzi maraga dzawe afha tshikoloni dzi fanela u vha dzo khwaṱha vhukuma dzo ima zwavhuḓi kha ri ḓo lavhelesa hanefho uri nungo dza bva ngafhi ndi nga murahu musi vho lavhelesa uri hei zwithu a zwi ngo dzula zwavhuḓi hafha ndi khou funa u tou ḓifunga tshoṱhe u itela ndi kone u wana iyi bazari honeha zwa vha ṱuṱuwedza nga nḓila ḓe nṱhani ya uri zwi vhe mutsiko kha vhone uri ha nṋe ndi khou litsha mafhungo a tshikolo zwe zwa itea ndi zwa uri arali ndo vha na opportunity ya uri vhathu vhe nda vha ndi tshi dzhena navho tshikoloni ro vha ri tshi ita hezwiḽani zwa ho tonga muṱaṱisano nyana ho vha hu na vhukonḓeli uri ndi nga si fhirwe nga mukene ndi funa u vhalesa nga maanḓa ende arali nda sa wana uri ndi ṱuṱuwedzee nga maanḓa ende na u ḓiwana na vhathu vhe nda vha ndi navho khamusi ndi khou samusi ndo amba uri mubebi wanga
we vha tshi khou ḓi nṱuṱuwedza na musi hu si no uri vho ya tshikoloni and havha hu no uri nda ḓivhudza zwa uri ndi tshi sala ndi tshi phasa matric wanga ndi funa u phasa nga dzi maraga dza nṱha uri ndi songo konḓeliwa uri ndi wane bazari ngori ho vha hu sina uri ndi ḓo ya huṅwe fhethu ho vha hu sina uri arali ndi vhe ndi sina bazari nda ḓi sa ḓo ya huṅwe fhethu hu na iṅwe khaedu futhi ine nda khou i wana ine muṅwe muthu a nga ḓi shumisa yone uri nṋe thi ngo kona u bvelela nga nṱhani ya uri ndo aluswa kana ndi khou aluswa nga mubebi muthihi kha ri ḓo lavhelesa uri hu na khaedu nnzhi dzine dza ḓivha hone musi muthu a tshi khou aluswa nga mubebi muthihi kha vhone zwa vha nga nḓila ḓe zwe zwa vha hone ndi zwa uri arali nda nga zwi sedza ndi nga ri u aluswa nga mubebi muthihi kha nṋe yo tou vha yo mpha badi opportunity ari na musi arali ndi tshi nga ri nga tshikhuwa ri ḓivhudza uri ndi dzi challenges mara dzi khaedu mara hedzo dzi khaedu ndo dzi vhona dzone dzi tshine dza khou creator dzi khou ḽi vula nḓila ngauri mini ndo ḓivhudza uri okay ndi mubebi muthihi mara a nga si balelwe ri nga si baleliwe na nṋe ndi nga si balelwe ngori ndi mubebi hu na mubebi muthihi kana zwino hafho ndi hafho hune wa ḓiwana vhathu vha tshi amba uri hayi o vha a tshi kona mara ori a tshi ya ngei yunivesithi ya hone kana magudedzini a nṱha a zwi ngo vhuya zwa tshimbila zwavhuḓi kha ri ḓo lavhelesa uri kha vhone musi vha tshi ya magudedzini a nṱha vhutshilo vho nga nḓila ḓe ngori kho vhona vha hafha yuniveni ndo livhuwa Miss P khou amba zwone vhaswa vha a xela ngauri muthu a tshi kha ḓivha secondary u vha a na mudededzi ane a muhumbudza uri matshelo ni khou funa uri ni ḓe no fhedza homework ri khou ṅwala test a ni humbudza tshifhinga tshoṱhe ni university unfortunately ni vha ni noṱhe zwi amba uri mini uri muthu a transition heiḽani yo ri muthu a vhe a university a tshi khou ḓi ṱuṱuwedza nga ene muṋe u funa u vha na vhuṱali ha uri dzi khonani dzine nda dzi ṋanga dzi funa u vha dzi khonani dzine dza vha uri dzi a nṱuṱuwedza arali ro dzula roṱhe ri funa u vha ri tshi khou amba nga zwa tshikolo arali ro dzula roṱhe ri funa u vha ri khou amba nga uri vhumatshelo havho riṋe ri khou nyaga u dzulisaniwa ndi zwone nṋe nda itisa zwone ndo u ita uri ndi ṋange dzi khonani dze ra vha ri tshi ṱuṱuwedzana nga zwa tshikolo and then na dzi khonani dzine nda dzi ṋanga a dzi ngo vha dzi khonani dzi no bva Tshakhuma fhedzi dziṅwe dzo vha dzi tshi bva kha maṅwe mashango kha zwiṅwe zwikolo ra gudisana zwinzhi ra vha na competition heiḽani yavhuḓi ya uri kha ri thusane kha uri muthu a wane dzi maraga dza nṱha arali muthu a tshi khou baleliwa a wana a tshi khou ḓi fhedza tshifhinga tshilapfu a library ri tshi khou ṱuṱuwedzana na nga dzi bugu dzo fhambanaho a ri ḓo lavhelesa ndalukanyo dzavho u bva hanefho musi vha yunivesithi u tou bva hanefha fhasi kha junior degree dzo tshimbila nga nḓila ḓe u bva hafho ndi tshi tou complete nda ndi khou ita become finance ndi nga ri na yeneyo a i ngo tou vha pathi ine ya tou vha easy u tou vha easy ngo tou ralo lwendo holo lo vha lwendo lune lwa vha lwo konḓanyana ngauri ndi tshi thoma nda uri ndi nyago u ita become finance tiri nda ri vhukati hanefha dziṅwe dzi khoso dzi tshi khou konḓa nda ri ndi khou switcha kha ndi ye ndi ite become economics nda dovha nda vhuya futhi ndi ri okay ndi ḓo ita finance nda graduate nga become finance and then u bva hafho nda ḓivhudza uri okay zwa zwino nga tshifhinga na tshi khou thoma u shuma nda ri ndi khou nyago u ita MBA ndi hezwi ndi tshi ita MBA ndo ita nga Regent Business School nga hetsho tshifhinga nda ndo vha na muṱa nda ita MBA yanga again nda dovha nda ita MBA nga finance u bva hafho nda ḓivhudza uri ndi ḓo ita dzi programs dzo fhambanaho dza leadership ndi na dzi programs dzo fhambanaho nga through UNISA through VETS through University of Stellenbosch ndiyo nda ḓi wana ndi hone nga tshino tshifhinga kha idzi ndalukanyo nnzhi nga u rali dzine vha vha nadzo na kha mushumo wavho wa ḓuvha na ḓuvha vha vhona dzi dza ndeme nga nḓila ḓe ngauri muthu anga amba uri nṋe ndi nga vha murangaphanḓa mane hezwi zwa mabambiri hezwinoni hu ṱoḓea riṋe u vha khou ṱoḓea muhumbulo fhedzi vha nga ri idzi ndalukanyo dzi vha dzi khou vha thusa nga nḓila ḓe kha lwendo lwavho lwo vha murangaphanḓa kha ndi ri ndalukanyo i tonga foundation ine muthu a i ṱoḓa uri a kone u ranga phanḓa vhathu na uri a kone u ita mushumo habe muthu uri a swike kha u vha murangaphanḓa u thoma nga u kona u ḓivha u ita mushumo dzi ndalukanyo dzine na dzi wana ni either ni yunivesithi kana ni kha secondary dzi ni thusa nga maanḓa uri ni kone u ḓivha uri mushumo u shumiswa hani ngauri ni vha ni khou aplaya hezwiḽa zwe na guda zwone kha mushumo ni na khou ita hone ḓuvha liṅwe na liṅwe and then ni tshi aluwa henefho ni tshi swika hune na pfhi ni murangaphanḓa wa vhathu ni funa u vha rangaphanḓa ni khou ḓivha zwa uri vha khou ita mini ngauri a ni sokou tou ranga fhedzi ni funa u ranga phanḓa nga tshikhuwa vha ri lead by example muthu u funa u ranga phanḓa a tshi khou ḓivha zwori ndi khou nyaga arali ndi khou ita direction ndi khou seta uri matshelo ha i function i funa u vha itisani uri i alusisa hani
ri apa ni vhe tsumbo zwi amba uri muthu u funa u vha a tshi khou amba zwine a zwi ḓivha uri arali ndi tshi khou pfhi ndi khou tea uri ndi gaide vhathu ndi khou funa u vha gaida ndi khou ḓivha zwa uri ndi khou vha gaida ndi khou vha isa kha zwifhio na zwa uri challenges dza hone ndi dzifhio. So dzi ndalukanyo hedzi dzi thusa nga maanḓa uri ni kone u aplaya hedziḽa dzi principles zwe na dzi guda tshikoloni ni kone u dzi aplaya kha mushumo une na vha ni khou shuma nga ḓuvha na ḓuvha. A ḓo lavhelesa mishumo ye vha i shuma u bva hafha musi vha tshi dzhena banngani? U bva ndi banngani arali ndo thoma u swika hafho ni vha vhone na musi ndi zwone. Vha managers clerk a itonga loans department ya nda vha ndi khou shuma. Ndi nga tori zwiṅwe zwine nda nga tama u zwi amba ndi zwa uri ndi tshi khou shuma banngani ndo kona u zwi pfha zwa uri ndi na nḓala ya uri ndo guda Bcom finance mara ndi banngani a thi kona u aplaya zwoṱhe zwe nda zwi gudela. Zwa ita uri ndi ite ndi ḓivhudze uri okay ndi ḓo ya kha ndi ḓo swika nda joina iṅwe corporation iṅwe ho vha itonga corporation yane ya vha uri subsidiary of ya government ino pfhi Agricultural and Rural Development Corporation yo vha i Giyani nga ngei. And then ndi henefho ndi khou shuma ndi hezwi hu tshi kona u ḓa nga tshifhinga ndo vha ndo no vha accountant senior accountant. Nga hetsho tshifhinga ndi hezwi hu tshi ḓa opportunity ine tsha vha uri Joburg ine ya vha uri ndi Excel Petroleum. Nda swika nda joina heyo Excel Petroleum. Nga tshifhinga ndi tshi joina yo vha i kha ḓi tovha na miṅwedzi ya 6 fhedzi yo thomiwa. Zwi amba uri tonga sa vhathu vho tonga ro to i thoma riṋe futhi ndi kha ḓi vha senior accountant. And then miṅwaha i tshi khou ḓi ya ndi hezwi Sasol nga murahu musi i tshi dzhia decision ya uri i khou nyaga u thoma dzi garatshi dzayo i tshi meja na Sasol na Excel ndi hezwi ndi yanga ndi hezwi ndi tshi bva khapo kha u bva kha finance ndi hezwi ndi tshi brancha ndi tshi mbo ḓi ya kha ya tshi kha ḓi vhidza uri ndi supply department. And then u bva hafho nda kona u occupy dzi roles dzo fhambanaho kana mishumo yo fhambanaho. Mishumo minzhi ye nda occupy ine ya tonga supply operations, principal business analyst, general manager enablement, general manager supply chain, VP, ri tshi tshintsha dzi titles. Ndi nga ri ndi tshi zwi amba ndi ri u bva ndi kha tou thoma ndo vha na fortunate uri u vha vhurangaphanḓa u khou zwi vhona muthu u tou bebwa nawo tshiṅwe tshifhinga. Ndo mbo ḓi wana ndi tshi khou rangaphanḓa vhathu tshifhinga tshela kha mishumo yoṱhe ine vha ndi khou shuma yone. Ndi khou humbula tshiṅwe tshifhinga ndi tshi wana opportunity uri ndi ḓo vha ndi khou shuma mushumo nda vha uri thi khou rangaphanḓa vhathu. Heyo 6 months ndi nga si hangwe vhutshiloni hanga hoṱhe ngauri ndo zwi pfha zwa uri hu na zwiṅwe zwithu zwine zwa vha uri a zwi khou misa hafhanoni. Mara ndi hezwi ndi tshi dovha nda vhuyela kha field yo rangaphanḓa vhathu. And then ndo shuma mishumo yo vhalaho u swika ndi tshi wana position ine ya vha uri ri vhidza uri ndi senior vice president ya supply chain ine nda vha uri ndi position ine ya vha uri ndi khayo nga ḓuvha ḽa ṋamusi. U tou amba nga tshino tshifhinga u tou amba ngoho ndo gudesa zwinzhi a ri kha u vha murangaphanḓa muthu u funa u vha grounded and u funa u ḓivha zwa uri zwine nda zwi believe khazwo ndi zwa uri you must be ni funa u vha results driven u funa nga Tshivenḓa vha ri mini dzi mveledzo dzadzo u funa u ḓa zwo ndi khou nyaga u wana mini ndi khou nyaga u bveledza mini ndi vha grounded nga hanefho. And that's the reason why tshifhinga tshinzhi ndi dzula ndi tshi amba ndi ri the scoreboard doesn't lie. Uri ni ḓo shuma nga maanḓa thiri kana na amba nga maanḓa thiri mara dzi results dzo vhewa kha scoreboard hafhaḽani a dzi ngo ḓo amba mazwifhi dzi ḓo ri o shumisa hani Miss P. Ndi zwe nda believe khazwo na nṋe zwenezwo. At the same time ndi kha ita hezwo ndi believe uri sa leader muthu ha achieve dzi results nga ene muṋe u vha a khou shuma na vhathu. Ni muthu u funa u shuma a tshi khou uplifta vhathu vhane vha vha uri u khou shuma navho. And that's the reason why ndo ḓi wana ndi tshi khou vha kha dzi poso dzine dza vha uri ndi leader vhathu vhane vha uri vho vhalaho. Tshiṅwe tshifhinga na ndi khou leader vhathu vhane vha swika 2600 tshiṅwe tshifhinga ndi khou leader vhathu vhane vha vha uri vha swika 1000. And ndi arali ndo blesiwa ngauri dzi results ndi a kona u dzi vhona.
vhaṅwe vhashu hu vho hu lwo tou thoma musi ri tshi pfha i poso ndo vhidzwa pfhi mufarisa phuresidennde muhulwane wa nḓisedzo kha Sasol. Ndi tama uri vha mbudze uri mushumo wavho wa ḓuvha na ḓuvha afha vha vha tshi khou vuwa vha khou shuma u ita mini? Arali mushumo wanga muhulwane nga ḓuvha na ḓuvha ndi u manager zwithu zwoṱhe, u leader kha u manager zwithu zwoṱhe zwine zwa vha uri zwi khou rengiwa Sasol. Ndi uri arali hu tshi khou pfhi hu khou rengiwa a service kana ri khou ita project ifhio kana ri khou renga tshiṅwe na tshiṅwe hafhaḽani Sasol, zwi vha zwi khou fhira kha function yanga. In addition to that, arali ndi nga ri kha mushumo wa u renga, obviously sa muthu muṅwe na muṅwe ane a vha a tshi khou shuma mushumo wa u renga u vha a tshi khou dza uri okay, ndi funa u wana tshithu tshine tsha vha uri tshi khou nyagiwa tshine tsha ḓo shuma tsha ri deliver dzi results dzine dza khou ṱoḓiwa. In addition to that, tshine tsha vha uri tshi kha best quality. In addition to that, tshi funa u vha tshi kha ri vhidza uri ndi cost effective, cost optimization. Masheleni a hone a funa u vha a tshi tendelana na tshila tshithu. I mean, ndi nga si renge tshithu tshine tsha vha uri ndi maḓi hanoni nda vha ndi khou a renga nga mutengo wo no lingana na wa TV. So ndi na zwigidi zwa vhathu. Kha ri ḓo lavhelesa dziṅwe dza dzi khaedu dzine vha ṱangana nadzo kha vhutshilo havho ha ḓuvha na ḓuvha kana dzine vha nga ri hedzi ndi khaedu dzine ndi a dzi lavhelesa kana dzi vha dzo lavhelesana na nṋe musi ndi hafha kha vhuimo vhune ha vha uri nda vha ndi khou ranga phanḓa vhathu vha vhanzhi. Ri khou lavhelesa uri vha khou ranga phanḓa na vhathu vha tshinnani. Ndi zwone. Arali hu na khaedu dzo ya nga u fhambanana. Tsho thoma ndi murangaphanḓa ne a vha uri u khou rangaphanḓa vhathu vhane vha vha uri ndi zwigidi na zwigidi. Nda dovha nda vha mufumakadzi, nda dovha nda vha mme a Tshilidzi na Sandra, nda dovha nda vha na vhaḓuhulu. Muthu u funa u guda uri a balance zwoṱhe hezwo tsho tou thoma. Ndi challenge tou thoma thiri. U funa u guda uri a balance zwoṱhe, ni funa u dependa kha network ene a ita, kha vhathu vhane vha vha uri vha ni surrounda nga hanefho. Ni nga si ite zwithu zwoṱhe nga ni muṋe. Mara ri tshi ḓa kha sia ḽa mushumoni, murangaphanḓa u vha murangaphanḓa ni vha no hwala lushaka. Hezwi no hwala lushaka na musi ni tshi khou ranga phanḓa vhathu vhane vha uri ndi vha tshinnani. Ende ni tshi khou dovha na dovha futhi na vha ṱuṱuwedza kha uri ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe vha tshi khou vuwa vha tshi ḓa mushumoni vha funa u ḓa vha tshi khou ḓivha zwa uri vha khou ḓa u shuma mini. Obviously kha ni tshi khou ranga phanḓa thimu khulwane, ni ḓo wana vhathu vho yaho ngo u fhambanana. Vhane vha vha uri vhaṅwe vha ḓo vha vha tshi khou kozela thungo, vhaṅwe vha ḓo vha vha tshi khou shuma na inwi, vhaṅwe ni ḓo nyaga maanḓa manzhi uri vha kone u shuma na inwi. Mara zwoṱhe zwi a konadzea. Nṋe ndi vhona nga ri nga nṱhani ha u vha determined hanga na nga nṱhani ha uri ndi a veḽuwa vhathu vhane nda vha uri ndi shuma navho, ndi zwone zwine zwa nthusa nga maanḓa uri vhathu vhane nda kona u shuma navho arali nda nga ri ri khou tshimbila nga heyi path ndi vha kona u tevhela nga heneyo. A huna tshifhinga tshine kha musi vha tshi takuwa vha tshi khou amba miṱanganoni vha ḓi tou zwi vhona zwa uri zwine vha khou amba zwone sa murangaphanḓa zwi tou nga zwi khou tou nyadziwa ngori vhone vha muthu wa mufumakadzi? Zwi a itea tshiṅwe tshifhinga, mara kanzhi vhathu havhaḽani arali na nga vha vhudza uri na nga ri ni tshi takuwa na ri ni tshi khou amba ni funa u vha sumbedza uri ni ḓivhea mini mabutsoni avho. Ni ḓi vhudze uri okay, kha message hune na khou delivera a vhathu sa muthu o MSP u benefita mini sa ene career wise. Arali na nga position a message ni waṋu nga heyo nḓila, havhaḽa vhathu vha ḓa vha sa thetshelesa uri inwi vha si tsha sedza ini uri hoyu ndi mufumakadzi, no. Vha ḓa vha tshi khou thetshelesa zwine na khou amba zwone uri okay, arali nda nga ita hezwoni zwi ḓo vha zwi khou amba mini kha career yanga, zwi ḓo vha zwi khou amba mini kha mushumo wanga, zwi ḓo vha zwi khou amba mini kha function ine vha uri ri khou i leader kana kha function ine nda vha uri khou shuma khayo. Zwi ḓo vha zwi khou amba contribution ifhio kha company as a whole. Ndi zwine zwa thusa uri mini arali kha musi vhathu vha u sedzela fhasi vha shanduke vha vho u ṱhonifha.
ndi mini zwine vha ḓivhudza ngazwo zwine vho zwi ita kana tshanduko kana tsheo dzine vho dzi dzhia kha mushumo wavho hoyunoni wo vha muthusa president hangei Sasol? Zwiṅwe zwithu zwine nda nga tama u zwi amba ndi zwa uri nṋe ndi nga ri ndi tshi amba ndi sathu amba uri ndi zwifhio zwine nda vha uri ndo zwi ita, ndi houḽa muthu nda funa nga maanḓa, ndi biḽiva kha houḽa muthu une wa ri ndi khou nyaga u ita difference kha zwithu zwiṅwe tshanduko kha zwithu nda zwi ita. Ende ndi dovha nda biḽiva kha uri attitude yanga uri ndi kone u swika nṱha zwi tou dependa kha attitude yanga. Zwine nda vhuya nda zwi ita ndi zwa uri kha mushumo nda vhuya nda shuma yoṱhe ndo wana dzi awardzi nnzhi nga nṱhani ha uri number one dza u shuma mushumo exceptionally well, dza excellence dzo fhambanaho, dzi trophy dzo fhambanaho. Number two, nda dovha nda vha muthu ane nda vha uri kha transformation, for example ndi kha function nda i leader nga nṱhani ha uri ri vha ri khou shuma u renga. One of the things ine ri sedza ndi zwa uri vhathu vhane ra khou renga khavho ndi vhafhio, ri khou renga ri tshi khou sedza na zwa uri ri khou renga kha vhathu vhane vha uri vha khou thoma dzi business dzavho dzine dza vha uri ndi ṱhukhu na ri tshi khou vha sapota, ndi vhathu vhaṅwe vhathu ndi vhafumakadzi ri khou vha sapota u guma gai kha dzi business dzavho, vha a fandiwana. Ndi zwone zwine nda vha uri ndi a zwi pfha zwori ndi proud nga maanḓa ngazwo ngori ndi tshi tou thoma u dzhia portfolio ya supply chain ndi sedza size ya uri vhathu vhe ra vha ri khou renga khavho vhane vha vha uri vha na dzi khamphani dzine dza vha uri dzi na dzi shareholding dza vhathu vhatswu dzo vha sa tou vha nnzhi ngo tou ralo, mara arali nda nga dza hune ra vha hone zwino ro shuma mushumo wavhuḓi nga maanḓa, ro kona u improve nga maanḓa lune zwa improve na score tsha khamphani nga nḓila ine ra khou renga ngayo. Ndi zwifhio zwine zwa vha takadzesa nga maanḓa ri tshi khou lavhelesa nḓowetshumo ya fulufulu zwa zwino? Ari u khou amba uri nḓowetshumo ine vha vha khayo vhumatshelo ha hone arali nda nga ri ndi tshi sedza zwine zwa ntakadzesa nga maanḓa ndi zwa uri kha mushumo une nda khou shuma samusi ndo no ḓi amba ndi mushumo une na vha uri u khou fhaṱa vhumatshelo ha ḽifhasi. Arali ra nga sedza uri vhumatshelo ha dzi business dzine ra khou nyaga ya matshelo arali riṋe ra sa vha na maanḓa ra dzi tikedza a hu nga ḓo vha na muṅwe muthu ane a ḓo vha na maanḓa a dzi tikedza. Ndi hone hune nda pfha zwa uri mini zwa uri ri khou creator vhumatshelo hune ha vha uri vhu ḓo vha havhuḓi, ri ḓo ri sedza matshelo ri tshi vho uri legacy ra i fhaṱa ndi ifhio, ra wana uri ro fhaṱa foundation ine ya ḓo isa ḽifhasi phanḓa. Vhunzhi hedzi nḓowetshumo zwa zwino dzi khou lila nga thekhinolodzhi, vhaṅwe vha khou ri hei thekhinolodzhi riṋe i khou ri vhaisa ngori khou ri tshi lavhelesa matshelo ra vhona ungaraho tsha ḓo vha na mishumo nga nṱhani ha thekhinolodzhi. Nga ngeo kha vhone thekhinolodzhi i khou vha kwama nga nḓila ḓe? Arali thekhinolodzhi i khou kwama business iṅwe na iṅwe kana khamphani iṅwe na iṅwe na nṋe mushumo nda shuma hu na mishumo minzhi ine ya vha uri ndo no i replace nga thekhinolodzhi, mara a ri i vhoni i challenge kana i tshi vha problem kana i tshi ḓo vha issue ine ya ḓo vha uri i ḓo creator uri vhathu vha ḓi wane vha si na mushumo. Riṋe kha function ya, for example function yanga ri tshi khou introduce dzi technology dzo fhambanaho zwo ri thusedza uri ri kone u gudisa vhathu zwikili zwiswa, dzi nḓivho ntswa. Arali ndi ḓo ṋea example, arali muthu o vha u ṅwala kana a tshi tou shuma fhedzi u thaipha minetse, matshelo houḽa muthu instead ya uri a vhe a tshi khou shuma hezwo u ḓo vha a tshi khou shuma u analyzer heiḽani minetse ine yanga vha uri yo generatiwa nga mutshini, u ḓo vha a tshi khou shumisa analytical skills dza zwi thusa nga maanḓa kana i tou vha opportunity ya uri vhathu vha upskilliwe, vha gudisiwe nḓivho ntswa. Zwi amba uri ri ḓo kona u tshimbila na thekhinolodzhi heyo kana i tou introducewa. Kha ri sedze nga tshifhinga tsha musi hu tshi introducewa dzi cellphone dza dzi smartphone, vhanzhi vha tshi vhona nga ri nga ḓo kona, mara zwino ndi tshi amba ndi ri
smartphone zono vha dzone dzine dza vha uri zono take over zwi amba uri na nṋe ri ita ni ro kona u adapta ra kona u mova ra kona u tshimbila na thekhinolodzhi dzine dza khou ḓa ende ro no guda zwinzhi ndo amba ngoho ro no guda sa zwithu zwinzhi nga arali nda ri kha ri humele kha u tshila u fana murahu ri shuma u fana murahu zwa sa ḓo konadzea ra sa nga zwi luge zwi nga si luge zwiṅwe zwithu zwe nda pfa vha tshi khou zwi amba musi ri tshi kha ḓi tou thoma ino mbekanyamushumo u sumbedzisa uri mufarisi wavho vha tou vha thikho khulwanesa kha vhutshilo havho. Kha ri ḓo lavhelesa uri musi vha tshi ṱangana navho vha ḓa vha ṱangana ngafhi musi vha tshi fhaṱa muṱa u swikela musi ndi tshi ṱangana navho nṋe ndo vha ndi yunivesithi ya Venḓa sa musi muthu ono vha yunivesithi u thoma u humbula zwa uri okay ndi tshikoloni mara habe hu ḓo swika tshiṅwe tshifhinga nne nda tea uri ndi vhe na muḓi vhone vha vha tshi khou dzhena ho vha hu na ḽiṅwe institution that dzi veco nga hanefhaḽa tsini ya tshi vhidziwa Venda College of Education vha vha tshi khou dzhena hanefho ndi hone he ra ṱangana hone roṱhe ri bva Tshakhuma by the way and then u bva hafho ra kona u fhaṱa muḓi nṋe ndo no graduate ndi tshi maliwa ra kona u fhaṱa muḓi hanefhaḽa Tshakhuma and then ndi nga vha ro no vha na miṅwaha ino swika 34 zwino ri tshi khou dzula roṱhe so ndi nga tou ri a vha tsha tou vha khotsi ya vhana vho no tou vha tshiṅwe na tshiṅwe khaladzi tshiṅwe na tshiṅwe tshine nda dependa khavho kha tshiṅwe na tshiṅwe ndo zwi vhea uri muthu pfhi wo wanala hanefho yunivesithi ya Venḓa zwi tou ndo lindela mini tshiri nṋe ndi a khou thoma nda ya makhuwani tshiṅwe tsha tshithu tshine tsha vhori tshi a vha khaedu nga maanḓesa kha vhafumakadzi vhane vha vhori vha kha vhurangaphanḓa avha mafhungo o tshimbidza mushumo khathihi na muṱa uri zwi tshimbile zwoṱhe kha ri ḓo lavhelesa ndi mini zwine zwa vhashumela vha no vhona nga nḓila dzoṱhe uri mushumoni zwi khou tshimbila na ngeno hayani zwi khou tshimbila zwavhuḓi ngauri miṅwaha ya 34 a si miṅwaha miṱuku na luthihi ndi hune hanefho wa wana uri khamusi na zwino riṋe sa vhaswa vhane ra khou aluwa zwi khou ri balela na uri balela musi ri tshi kha ḓi tou vha kha vhushaka ho tou funana ngauri nṋe ndi mbo ḓi ri nṋe zwanga zwa mushumo mani kharia yanga buḓo langa ndi zwone arali muthu arali a na muṱa a tshi dovha futhi a vha na mushumo zwi a kona u balansea u funa u dependa kha netiweke dzine na vha nadzo ndi uri ndi tshi ri netiweke ndi khou amba uri mini lushaka lune lwa vha lutsini henefho kana ndi dzi vharathu kana ndi arali ndi vha fhiwa mini your sister in law ndi tshezwo nga Tshivenḓa vha ri mini ndi mwalivho mwalivho ndi vhathu nne na vha uri ndi funa u dependa khavho nga maanḓa and then na uri honoyo ene ya vha uri ndi khotsi ya vhana vhano u funa u vha ndi muthu ene ya vha uri ni funa u pfesesa zwa uri mini ndi u tou vha tshanḓa tshaṋu hevhalani vhathu vha tshi amba uri ndi muṅwe muthu ane a tonga yango zwi amba uri arali ndi tshi khou humbula ri vha ri khou humbula u fana zwi amba uri u vha tou vha support structure tshanga zwithu zwine ra zwi ita ra khakhesa nga maanḓa kha riṋe vhafumakadzi ndi uri yes ndi khou phesiwa career yanga ndi khou pusha career yanga i ḓiḓivhudza zwa uri ndi nṋe ndi yanga ndi ndoṱhe arali no chuza uri ndi muṱani ndi zwa muṱa zwi amba uri wavho ndi wa mmbi ndi mme ya vhana ndi na zwiḓuhulu vhufumakadzi hanga ngo tea u tshintsha thaidzo ine ra zwi ita ndi a ita ndi uri mini arali ndi murangaphanḓa mushumoni ndi nyaga u vha na murangaphanḓa hayani khamusi khuvha na mbe vha ri thusa uri pfesese uri zwezwo muthu a na muṱa nga u ralo zwi vha thusa nga nḓila nnḓa mushumoni ngauri u ḓi pfa vhaṅwe vhathu vha tshi amba uri hayi na vha na muṱa zwi ḓo ḓi ni thusa uri ni ḓivhe uri kutshimbidzele kwa zwithu kutshimbilisa hani musi ni tshi ḓa ngeno mushumoni ngauri a thi ri khou lavhelesesa nga maanḓa uri mushumoni wa vha murangaphanḓa u tshi swika hayani wa ṱoḓa u rangaphanḓa zwino ngauri ndo no vha na muṱa kutshimbidzele kwa uyu muṱa wanga zwi ḓo nthusa nga nḓila ḓe musi ndi murangaphanḓa mushumoni arali ndi kutshimbidzele kwa muṱa u tshila sa musi ndo mu ṱalutshedza uri mini nga nḓila ye nda aluwa ngayo thiri ndo vha muthu ane a vha uri u grounded o sumbedzwa uri muthu u funa u tshilisani u bva ndi kha ḓuvha muṱuku ni na muṱa ni tshi khou
fhambana nga maanḓa na musi ndi tshi ḓa ndi mushumoni ndi a tea uri ndi gaidiwe na nga kana ndi nga vhaṱuku tshiṅwe tshifhinga kana ndi vhaṅwe vhane vha vha uri ndi vhane vha lingana na nṋe vha tea uri vha ntsumbedze uri okay zwithu zwitiswa hani. Ndi na muṱa a ri dzhia nga o ṋea tsumbo ya thekhinolodzhi. Thekhinolodzhi i tshi introduciwa ro vha ri sa zwiḓivhi zwo ri i shumisa hani. Ndi hayani ndo vha ndi tshi sumbedziwa nga vhana uri okay i shumiswa so, ndi tshi ḓa mushumoni ndi dependa kana ndi vhaṱuku kana ndi vhahulwane ndi vhone vhane vha nthusa nga maanḓa uri okay zwithu zwi tshimbidzwa hani. Na nṋe ndi tshi vha leader havhaḽa vhathu na vhone vha ri vha tshi sedza vha ri zwi amba uri ndi leadera ya vho riṋe mara havha muthu na vhone vha dependa kha vho riṋe uri mini ri kone u isa phanḓa. Ndi ifhio phoso ine vha khou vhona sa vhafumakadzi vha vharangaphanḓa ri tshi khou itesa kana vha tshi itesa? Phoso ine ra itesa ndi ya uri ri a balelwa u fhambanya uri ndi murangaphanḓa mushumoni ndi tshi swika hayani ndi mufumakadzi a thi ngo tea u tshintsha. Vhaṅwe vhathu vha ḓi tshintsha nda ḓi wana ono uri ndi murangaphanḓa ndi mushumoni ndi tshi swika hayani nda vho dzhia vhuḽa vhurangaphanḓa nda vhudisa hayani ndi zwo khakhea a zwi ngo tou ita ngo tou ralo. And then na musi muthu a murangaphanḓa vhafumakadzi ndi tshi kumbula uri ndi fhirise heḽinoni vhafumakadzi ri vharangaphanḓa ni murangaphanḓa a ni ngo tea u ludza vhafumakadzi yanu ni a rangaphanḓa vhathu ni tshi ḓivha mufumakadzi. Zwi amba uri ni funa u vha proud ngori ni mufumakadzi ni funa u ḓihudza nga u vha mufumakadzi yanu na ḓi rangaphanḓa ni vhathu ni mufumakadzi. Thaidzo ndi uri mini ndi uri vhafumakadzi hezwi vha tshi vha rangaphanḓa vha a hangwa vha ḓivhudza zwa uri mini ndi khou nyaga u ḓi tshintsha nda vha nga tshiṅwe tshiimo nda tshila nga tshiṅwe tshiimo nda shuma na vhathu nga iṅwe nḓila. Ndi phoso iṅwe ine ra ita nga maanḓa eneyo. Muthu ha ngo tea u luza vhafumakadzi yawe. Tshiṅwe tsha tshithu ndi tsha uri musi vharangaphanḓa vhashu vho dzula ngei nṱha vhulegelikeni ri tshi hangwa zwo rabeba na vhutshilo hune vha vhutshila u tou fana na riṋe. Kha ri ḓo lavhelesa uri musi vhone vho awela u tshi tou pfhi hayi havha muthu vho awela ri a zwi ḓivha zwa uri vha funa mafhungo a dzi hiking. Ndi zwifhio zwiṅwe zwa zwithu zwine vha zwi ita zwine vha ri hafha ndi musi ndi tshi khou awela? Ndi a funa nga maanḓa ono amba zwa hiking ndi a funa nga maanḓa ndi a funa badi u hika ndi uri ndi zwiṅwe zwithu zwine nda zwi ita zwine nda pfha uri arali ndi khou zwi ita ndi ḓivhudza uri ndi vha ndi in touch u kwamana na nature ine nda kona uri mini ndi ṱanzwe muhumbulo wanga ndi thome ndi hangwe nyana nga zwa mushumo. Nadzo zwi a nthusa uri arali ndi tshi khou ri ndi khou ḓa u ya mushumoni next week ndi tshi khou humbula uri ndi structurani zwithu ndi strategizani zwi a nthusa uri mind wanga u vha wo cleanea. Mara zwiṅwe zwithu zwine nda zwi ita ndi zwa uri ndi spenda tshifhinga tshi nga maanḓa ndi kerekeni ndi tshi khou ndi muthu ane ane a vha uri u participate na kha dzi events kana dzi activities dza kerekeni mishumo ya kerekeni u fana na dzi kereke ya vho riṋe ndi kereke ine ya vha uri ine ri kha project ya u fhaṱa dzi kereke. Zwino ndi muthu ane a vha uri u participate ane kha district panel ya Joburg and district ine ya vha uri ri vha ri khou thusa kha uri ri fhaṱe dzi kereke. In addition to that ndi a funa badi u tshimbila nga uri u traveler nga ine nḓila. Ndo no traveler ndo no ya kha mashango manzhi just to ya u tou awela fhedzi uri muthu a kone u vhona uri vhaṅwe vhathu vha tshi vha khou tshilisana. Kha ri ḓo lavhelesa kha u thusa lushaka vha thusa lushaka nga nḓila ḓe? Kha u thusa lushaka ndi thusa lushaka nga nḓila ya u informally ndi vha ndi tshi khou ngori nga nnḓa uri ndi vha ndi mushumoni ndi vha ndi tshi khou mentora vhathu ndi khou vha sumbedzisa nḓila kha mishumo na kha uri career yavho vha thithisani na informally ndi vha ndi tshi khou shuma mushumo wonoyo muthihi. Ndi vha ndi khou shuma mushumo wa uri ndi vha ndi khou mentora vhathu vhana vhathu vhaṱuku vhaṅwe a si vhaṱuku fhedzi na vhahulwane vhaṅwe ndi khou vha mentora nga ha vhutshilo vhaṅwe vhathu ndi khou vha mentora nga career wise. So ndi mushumo nda vha uri ndi vha ndi unkhipa busy nga maanḓa nga tshifhinga tshinzhi. Zwiṅwe zwe vha zwi amba musi ri tshi kha ḓi thoma ndi sumbedzisa uri vhone vha mme vha dovha hafhu vha makhulu. Kha ḓo lavhelesa uri vha mme ḓe vha dovha hafhu vha vha makhulu ḓe? Ari ndi mme houḽani ene a vha uri u funa nga maanḓa uri a kone u fhaṱa vhana. U funa nga maanḓa uri a ḓivhudze uri vhana vha funa u vha vha na dzi values dzine dza vha uri
milayo na mikhwa ine yavha uri vha funa vha proud ngayo zwi thusa uri na vhaḓuhulu vhane na vha navho vhavhe vhaḓuhulu vhane vha vha uri vha kone u zwi vhona zwori muṱa hononi une ra vha khawo zwi amba uri ri tshila nga nḓila heinoni zwi thusa uri na vhana vha kone u ḓivha zwori mini zwa uri okay arali hu tshi khou pfhi ri khou nyaga tshikene ri a kona u tshi wana ri a kona u shuma zwi amba uri tshiṅwe na tshiṅwe ndi funa uri ndi vhe na mikhwa na milayo na vhuḓiimiseli uri ndi funa u shuma nga maanḓa kha uri ndi kone u tshi wana so ndi fhedza tshifhinga tshilapfhu ndi tshi vha mme uḽani ane a vha uri u khou gudisa vhananga kha kutshilele kwa zwithu gudisa vhaḓuhulu vhanga kha kutshilele kwa zwithu kha u shumela kwa zwithu Vho Ndwembi ndi khou livhuwa nga maanḓa vho swika na musi kha ino mbekanyamushumo yashu na musi ro guda zwinzhi nga maanḓa nga kha vhone ri vha tamela mashudu uri vha ye vha wane na zwiṅwe zwinzhi vha dovha vha dzule na kha maṅwe maposo mahuluhuluhulu ri dovha hafhu ri ḓe ri dzule navho fhano kha mbekanyamushumo ya Roḓi ndi u livhuwesa badi Miss P ndi khou livhuwa habe na vhathetshelesi vha Phalaphala FM ndi khou livhuwa uri ndi ḓi wane ndi tshi khou dzhia tshifhinga ndi khou spenda na ene ndo livhuwa ndi khou livhuwa nga maanḓesa khezwo mthetshelesi wa Phalaphala FM mathi na mbekanyamushumo ya Roḓi na musi yo tshimbila nga u rali nga ḽavhuraru ndi tshi khou tama u livhuwa nga maanḓa vhone vho kona u vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo ngori ṱalela ndifho hune vha vha hone na nga u tou ri thetshelesa kha radio arali vhone vha sa thetshelesa ino mbekanyamushumo vha ḓo i wana gai ṱuṱuwedzo ndi amba ṱuṱuwedzo ine ya khou ḓa kha vhone nga luambo lwawe lwa ḓamuni musi nṋe ndi tshi takuwa hafha ri khou ya mafhungoni a vhora ya vhuṱahe ha tevhela mbekanyamushumo ya ri a dzedza u bva kha Miss P na mubveledzi Tshitago nga ḓuvha madekwana vhuḓi Roḓi na Miss P kha Phalaphala FM.